Kopi senangan kumatin sanan, kopi rubak toko kawagu hitiid bagian pembelajaran boros kadazan dusun kia. Miampai daga yoku I mengingia velte jaili, misingila toko diti kemayanda partikel id boros kadazan dusun. Partikel kia. Paglupa alansan aku do ngelidas toko napa kanu toko meneguang onu napa taguangan toko id kepastian tikit tadau. Kada boros Inggris B positif kadik ya. Matau ko pe ila no iti kemayanda partikel. Kumaisa partikel apa ditinga putul boros di eniba perkataan yang pendek. Dua, gunaan id isa-isa frasa taika penandatan digunakan dalam sesuatu frasa atau ayat. Telu, kiguna mentak pepetasol taika pepintalang kertian de borosman boros ngaran objek id isa-isa penandatan. Jadi dalam suatu ayat ada kata kerja, ada kata nama dan juga objek. Jadi partikel ini digunakan untuk pepetasol menekankan taika pepintalang menerangkan secara lebih dalam kertian dan juga fokus borosman, boros ngaran dan objek dalam suatu ayat bahasa kadazan dusun kia. Kumapat kiwa hopadom iso partikel doid boros kadazan dusun. Ogumu nakopialo hopod iso 11 partikel dalam bahasa kadazan dusun. Nungawilo hopadom iso pemitanan nombor 5 I di o do no di po di I. Ngakon ko ay sanan dilo mantakaw ilo tadaw bay na kya. Ilan tako na pangahara o talo na. Kung may isa partikel I, isa na I. Keseruan pesuatan id pialatan de borosman boros ngaran. Selalunya ditulis di antara kata kerja dan juga kata nama. May toko intai contoh pemitanan dila. Minimum isandra de sanggalas waig. Entangan ila gambar hudik ya isandra kakangaran dila. Kami napa ditinga si Sandra telah meminum segelas air. Jadi ila napa I partikel I dila nga ditulis sinuat id pialatan de minimum borosman boros ngaran isandra. Di tengah-tengah kata kerja dan juga kata nama. Tangay ila kinayanan kedudukan dila partikel I kia. B. Pasuatan idumbangan depanandatan dumbangan borosman. Haran nagi akinantakan te ke situasi de partikel IDT milo pasuatan idumbangan depanandatan di depan ayat degi idumbangan borosman di depan kata nama. Pemitanan contoh Isandra ngaranku. Si Sandra namaku kadik. Jadi bila nagi pasuatan hila dumbangan depanandatan nga pesuatan na pengamin id pimata tagaya kia sebab na penga idumbangan na penandatan huruf besar kan sebab jadi hadapan ayat nung na pailas bagalih sawatnya pimata taqada huruf kecil sebab na penga id tanga-tanga de penandatan. Tangay toko partikel nombor kedua. Partikel di tangan toko kintalangan diti gunon mentok popokito di manan sanganu dua frasangaran pisoyan timpu id penandatan. Haro telu o ula dahiti manan sanganu dua frasangaran pisoyan timpu id penandatan dalam sesuatu ayat. Tangay tokolo contoh dilo pemitanan nombor kaisa ila na parasok nga di esel ila na pangarasok di esel kadik kami na panga rasok na pada pinakay dilat sa ngulong tanak wagulang nga rasok di esel nga ngaran na pakakado dila nga i esel kaya nga kami na paditi ila partikel di ginuna mentak papakita da sanganu na padila rasok nga i esel ditulis di depan dila ngaran di esel kadi. Kumadua minangay aku dua ditapaku pagihum da butod. Haro dua frasa ngaran dahiti aku tapa. Jadi ila na pala partikel di nga pinasuat id pialatan dila dua frasangaran dila mentak papakita dila haro dua frasangaran lah minangay aku dua ditapaku pagihom da butod kadi. Kumatalu nakakan ako na di kaswab pinapayla da
sudah makan pada waktu pagi. Ilan apa tetem dilo ko suab nga timpu id penandatan ke pisoyan timpu id penandatan. Jadi ginuna ila partikel di mentak papa kita de timpu id penandatan. Nakakan aku nadi ke suab. Ada ako pakai galau tulu pelan-pelan to komen singila kia. Talo partikel no gunon sera menuhu teka papatosol do boros pamitan na po nga ongay na akan kami dila hodit tanak id gambar dila menudok dot mongay akan dila ropuhan kan talakya menuhu dot pergi makan di dapur kadi tadi ongay na akan tadi gunon sera do menuhu jadi posatan id tengah-tengah ada ayat penandatan teka nawi na sudah habis pinatosol do sudah habis tidak ada lagi nawi no kadi jadi pinatosol ila boros. B. Papa kita kinatusan kinantakan. Peswatan idahuri do boros man. Megal dila pamitanan dila kengkayad paam lembus na wagu iheri minamanaw. Ila na pala partikel no nga pinasuat selepas dila kalapas dila boros man lembus. Jadi kengkayad paam lembus na wagu iheri minamanaw. Kamay na paditiwago nga po pa kita de kinantakan. Selepas berehat, si Harry pun meneruskan perjalanan kadi kayad poom lembus na wagu i Harry mina manaw. May kalagang barila mamanaw na i Harry. Tadi pira a partikel din nilang takot tadaw bay na haro at talu partikel idboras kadazan dusun montok tadaw bay na ano nga wiri? Kumaysa na pa nga isa na I kumadua DID kumatalo NO no. Jadi alangsan ako da haraot Thailand inano toko kokomoditi partikel idboras kadasan dusun kia. Ada ko keng galaw tulo misingila diti sabab iti na po nga pinsingilan di oponsol yang paling penting kadi mentok memensai da ayat idboras kadasan dusun. Jadi pelan-pelan toko harna piamo kopia nakano do korotian daw nga pilutulit toko mengintang iti video ulang-ulang melihat video ini menonton video ini supaya haro Thailand din ano toko kia. Jadi iri na mantadaga mantadi mengingya velto jeli alansan i mengingya dot haro Thailand din nano do kayo omnagi kapirbat toko kawagu itimpu dumantol ponsikaw.